Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mbaha ikaze makuru yacu yo mu gitondo cyo kuri tariki 29 ukwezi kwa kane 2026. Ni itangazo navuga ko rishimishe cyane abanyarwanda muri rusange riturutse mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero mbere gato yuko tuza kugaruka kuri iyo tangazo nk'uko maze kumenyera ndabanza ngo inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho akomeje kugenda avugwa mu gihugu cya Uganda. Ntabwo byoroshye, hari inkuru ivuga yuko abanyamahanga bagera kuri 130 batawe muri yombi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yatangaje ko abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rwataye muri yombi abanyamahanga 131 barimo abakekwaho ibikorwa binyuranyije n'amategeko birimo ubwambuzi no gukina urusimbi. Iyi minisiteri yasobanuye ko abambere ari abanyanigeriya 62 bafatiwe mu karere ka Adjumani majyaruguru ya Uganda tariki 27 Mata 2026, kandi ko byagaragaye ko bakoraga imirimo irimo ivugabutumwa nta ruhushya babifitiye. Mu ijoro ryo ku 27 rishyira ku 28 Mata urwego rwataye muri yombi abandi banyamahanga 169 bari mu nyubako mu gace ka Bukoto Ntinda umujyi wa Kampala bakoreraga ibikorwa byinshi binyuranyije n'amategeko. Abafatiwe muri nyubako bakomoka muri Ethiopia, Pakistan, Buhinde, Bangladesh, Ghana, Myanmar, Sri Lanka, Cambodia, Nepal, Indonesia ndetse na Malaysia. Ubwo hakorwaga iperereza ry'ibanze ku bafatiwe i Kampala, bamwe basobanurira urwego ko binjiye muri Uganda binyuranyije n'amategeko babanje kandi kubeshywa akazi. Hari ikindi gice byagaragaye ko cyari rero gisanzwe mu bikorwa by'ubwambuzi bwifashishije ikoranabuhanga, abandi bake basanganwa ibikoresho bifashishaga mu bikorwa bitemewe. Iyi minisiteri yatangaje ko inyubako abanyamahanga kandi bafatiwemo i Kampala yashyizwemo ibyangombwa byose birimo restaurant kugira ngo rero abayibamo batazajya bakenera kujya hanze bashyire umutima ku bikorwa bitemewe. Biteganyijwe ko abanyamahanga bizagaragara ko barenze ku mategeko arebana ko kuba muri Uganda bazakurikiranwa n'ubutabera. Abagize uruhare mu bikorwa binyuranyije n'amategeko bashyikirizwe izindi nzego zishinzwe iperereza muri iki gihugu cya Uganda. Mu gihugu cy'u Burundi haravuga inkuru y'uko Ndayishimiye yasimbuje Minisitiri Bugaga uherutse gupfa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagize Ambasaderi Evelyn Butoyi, Minisitiri ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru, amusimbuje Gabi Bugaga wapfuye tariki ya 16 Mata 2026. Ambasaderi Butoyi asanzwe ahagarariye u Burundi muri Zambia kuva muri 2024, Malawi, Angola, Zimbabwe n'umuryango uharanira guteza imbere ubukungu muri Afurika yo hagati y'amajyepfo Komesa. Uyu mudiplomate kandi yabaye minisitiri ushinzwe urubyiruko, amaposita n'ikoranabuhanga kuva 2018 kugeza 2020, aba n'umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye muri 2021. Asimbuye Bugaga Gabi mu gihe urupfu rwe rukivugisha abarundi benshi. Bamwe muri bo bahamya ko yishwe nubwo leta y'u Burundi yatangaje ko yazize impanuka y'imodoka. Perezida Ndayishimiye yakoze izindi mpinduka muri guverinoma, aho Egide Nijimbere yagizwe minisitiri w'ibikorwa remezo, imiturire, gutwara abantu n'ibintu ndetse n'ibikoresho, asimbuje Dieudonné Dukundane. Fidel Nkezabahizi yagizwe minisitiri w'ubuzima asimbura Dr Ridwine Baradahana. Kamuko makuru akomeza kuyabishimangira. Hanyuma mbere gato ko tujya kuri iriya nkuru yatangazo ryaturutse muri Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi navuga ngo ni inkuru nziza ku banyarwanda muri rusange. Reka mbanze ce kuri iyi nkuru babwire ko Ukraine yamaganye Israel yaguze ibinyampeke byeze mu bice Uburusiya bwayambuye. Ukraine yamaganye Israel yaguze ibinyampeke byeze mu bice bigenzurwa n'Uburusiya byahoze ari ibya Ukraine mu myaka 4 ishize. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ubwo bucuruzi rero butemeye kuko Israel iri guhahira mu bice byibwe n'Uburusiya, ndetse ko bari gutegura ibihano ku bantu bose bari kungukira mu bihombo bya Kiev byeze mu bice bya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson. Uburusiya bwiyometseho kuva bwatangiza intambara muri Ukraine muri 2022 n'izindi zeze mu ntara ya Crimea nayo kandi bwiyometseho muri 2014. Ukraine igaragaza ko uwo musaruro Uburusiya bwibye ndetse ko ibihugu uri koherezwamo nabyo ari bifatanyacyaha. Uburusiya bugaragaza ko ibyo bice ari ibyabwo nubwo umuryango mpuzamahanga ukemera ko ari ibya Ukraine. Abinyujije kuri X yahoze ari Twitter, Zelensky yagize ati ubundi ubwato butwaye bene uwo musaruro bwageze ku cyambu cya Israel ndetse bagiye kubupakurura.
ntabwo ubu ari ubucuruzi bukwiriye nta nubwo buzaba kandi bwo ati ntabwo bishoboka ko Israel itamenya ubwato bugeze ku cyambu cyayo ndetse n'imizigo butwaye. Kuwa 27 Mata 2026 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha yatangaje ko bahamagaje ambasaderi wa Israel muri iki gihugu bamubaza impamvu Tel Aviv ikomeje kwirengagiza icyo kibazo igaha ikaze ubwato bwikoreye umusaruro wakuwe muri ibi bice Ukraine yambuwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel Gideon Sa'ar yavuze ko nta bimenyetso by'uko uyu musaruro wibwe Ukraine ifite. Hanyuma reka tuje kuri ya nkuru yacu mbabwire ko Amerika murabizi ko Amerika aribo basinye amasezerano ku itariki ya 4 ukwezi kwa 2025 agamije ko amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arangira. N'amasezerano yiswe ay'amateka ariko n'amasezerano aje gukurikirwa n'imirwano ikomeye cyane ndetse mama 23 za guhita bata umujyi wa Uvira nubwo nyuma gato bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje kongera kuva muri uwo mujyi wa Uvira bagaruka mu bindi bice. Ariko FARDC ingabo za leta zagiye zigaba ibitero bitandukanye kuri uyu mutwe ndetse no ku basivili batandukanye hirya no hino mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Gusa bikavuga ko hari amasezerano y'ubucuruzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiranye n'iki gihugu ndetse binavuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagombaga gutangiza umutwe wa gisirikare ugamije kurinda ibirombe. Hanyuma navuga ko Amerika yamaze gutera utwatsi ibyo gutera inkunga umutwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzajya urinda ibirombe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rozateye utwatsi ibyo gutera inkunga umutwe mushya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzahabwa inshingano zo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu. Kwa 27 Mata 2026 urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe kugenzura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rwatangaje ko umutwe mushya uzatangira akazi mu mpera z'uyu mwaka ufite abantu 3,000 kandi ko biteganyijwe ko 2028 uzaba ufite abagera ku 20. Nakubwira kandi ko Amerika imaze iminsi iri gushyira n'igitutu kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibasaba ko bagomba kubanza bagasenya umutwe wa FDLR niba bifuza ko u Rwanda ruvana ingamba z'ubwirinzi cyangwa se k'amasezerano yashyizweho umukono atangira kubahirizwa bahere ku gutangira gusenya umutwe wa FDLR. Bibutsa ko FDLR ni umutwe w'iterabwoba usanzwe urimo abasize bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda ndetse bakomeje no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo ngengabitekerezo nivamo gutuma Abatutsi bo muri Kongo biganjemo bavuga muri rw'ikinyarwanda batwikirwa, abandi bakicwa, abandi bagahunga bagasiga ibyabo, inka zabo zikaribwa, abandi bakicwa nabi nk'uko nabivuze ndetse bakanaribwa. Hanyuma rero urugwego rwasobanuye ko ibikorwa by'uyu mutwe ngo byateganyirijwe miliyoni 100 z'amadolari kandi kuzaterwa inkunga na Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hashingiwe ku bufatanye busanzwe hagati y'impande zombi. Kuri 28 Mata ambasade ya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko impande zombi zifitanye ubufatanye buzifitiye inyungu mu bijyanye n'ubukungu n'umutekano ariko ko Amerika idateganya gutera inkunga uyu mutwe. Ambasade yagize iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizizatera inkunga umutwe uzarinda umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igitutu cy'ambasade cyatumye rero urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe ubugenzuzi bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rusora indi tangazo ko 28 Mata rikosora ibyavuze mu masaha 24 ashize. Urwego umushinga wo gushyiraho rero uyu umutwe uri muri gahunda y'ubufatanye n'ibiganiro n'abafatanyabikorwa benshi barimo Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ariko ko nta gihugu kizawutera inkunga nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho muri rusange. Hanyuma reka tuve kuri iyo nkuru tujye kuri inkuru mbabwire ko uwitwa Donald Trump yavuze ko yishimiraga umubano ukomeye cyane yagiranaga na Queen Elizabeth cyangwa se umwamikazi w'igihugu cy'Ubwongereza. Ni inkuru yagiye igarukaho n'abantu benshi cyane batandukanye bavuga ati Trump binatangaje byabikwiye cyangwa se ntabwo byabikwiye. Ni kimwe mu byo abantu bakomezaga kugenda bibaza ariko Trump urabizi ko icyo yatekereje akunze kugikora. Atekereza gutera igihugu cha Iran akabikora, atekereza kujya gushimuta Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro nabyo akabikora. Trump rero akaba rero ari uko abateye mu rusange. Trump rero uyu mugabo uherutse guhushwa n'umwarimu w'imyaka 31 muri iki gihugu muri hoteli ya Washington Hilton akaba akomeje kugenda atangaza isi muri rusange. Trump yabwiye umwami w'Ubwongereza ko nyina yari yaramubengutse. Perezida Donald Trump yakiranye urwenya umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza wa kabiri w'Ubwongereza agaragaza ko nyina witabye Imana muri 2000
yakundaga uyu mwami wari ukiri igikomangoma mu buryo budasanzwe. Yabigarutseho ku 28 Mata 2026 ubwo yakiraga umwami Charles uri kugira uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yavuze ko icyubahiro agomba rero umuryango w'ibwami mu Bwongereza ari icya kera, agaragaza uburyo rero umubyeyi we Mary Anne MacLeod Trump ukomoka muri Ekose yari yarihebeye ubwiza bwa Charles akiri muto. Yakundaga umuryango w'ibwami ndetse kandi yakundaga umwamikazi. Igihe cyose umwamikazi rero yabaga ari mu birori runaka cyangwa se ikindi kintu, ati mama ntabwo yagombaga kuva kuri televiziyo, yaravugaga ati Donald reba ukuntu ari byiza. Ndibuka avuga neza ati Charles reba uburyo Charles ukiri muto ari mwiza cyane. Mama ati yari yarasariye Charles. Ubwo ni mama wa Trump yakundaga uyu mwami w'Ubwongereza Charles. Plutôt mubabari wende kubyo navuze hejuru. Ntabwo rero ati wabyumva, ati ni ibintu bitangaje. Umwami Charles wa gatatu yagiranye ibiganiro byihariye na Trump. Benshi bavuga ko bishobora guhosha umwuka mubi umaze iminsi hagati ya Amerika n'Ubwongereza kuva intambara ya Iran yatangira. Intandaro yabayeho ko Trump atishimiye ubufasha yahawe n'Ubwongereza ubwo yabagabaga ibitero kuri Iran. Trump kandi yashakaga ko Ubwongereza kandi bwirundira muri iyi ntambara, ariko bumubera ibamba. Bamubereye ibamba rwose Abongereza bati twebwe intambara idafite ibisobanuro ntabwo twaza kwijandika. Umuryango wanjye si urwenya n'amagambo mabi atuma ibibazo bya politiki muri Amerika biba bibi cyane. Melania Trump yavuze ko abantu nka Kimmel badakwiye guhabwa ikaze muri Amerika ngo bakomeze gukwirakwiza urwango. Magambo yuje uburakari yakomeje agira ati ikigwari ngo ni Kimmel yihisha inyuma ya ABC kuko azi ko iki gitangazamakuru kizakomeza kumubera ingabo imukingira. Birakabije, nicyo gihe ngo ABC igire icyo ikora. Ese ubuyobozi bwa ABC buzakomeza kwemerera Kimmel kwangiriza abaturage binyuze mu myifatire ye mibi kugeza ryari? Akaba ari Melania Trump yakomeje kugenda abigarukaho. Mu gihugu cya Nigeria haravugwa inkuru y'uko Islamic State yigambye kwica abantu bagera kuri 29. Umutwe w'iterabwoba Islamic State wigambye igitero cyahitanye abantu 29 bari ku kibuga cy'umupira, abandi bari bicirwa mu ngo zabo muri leta ya Adamawa. Inzego za leta mu gace kagabwemo igitero zavuze ko abarwanyi b'uyu mutwe biroshye mu bantu bari ku kibuga cy'umupira, batangira kandi kurasa buri wese nta gutoranya, nyuma bajya gutwika inzu, insengero ndetse na za moto. Guverineri wa leta ya Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri yavuze ko iki gitero ari igitutsi ku kiremwa muntu. Ibiro bya guverineri byatangaje ko iki gitero cyamaze kandi amasaha menshi cyane mu bice bya Guyaku. Imiryango myinshi cyane yahise kandi iva mu ngo zabo bikanga ko hashobora kandi kugabwa ibindi bitero. Fintiri abinyujije kuri X ati turi gukaza umutekano kugira ngo tugarure amahoro, kugira ngo abaturage kandi bongere bumve batekanye mu ngo zabo. Nigeria ni kimwe mu bihugu bidasiba kandi kumvikanamo ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ishimuta abantu abandi ikabica, ndetse imwe ifitanye imikoranire na Islamic State. Mu minsi ishize abantu 400 bahamijwe ibyaha n'inkiko kubera ibikorwa bifite aho bihuriye na Boko Haram na Islamic State West Africa Province ISWAP, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Reka tujye kuri Papa Leo wa 14. Uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 muri Cameroon rwasize induru. Haravugwa ruswa mu kumwakira kugeza n'ibukuru. Uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 herutse kugirira muri Cameroon rukomeje kandi kuvugisha abantu benshi. Mu gihe yari muri icyo gihugu yasabye ko ruswa yacika mu ngeri zose. Amakuru avuga ko rero kumwakira habayemo n'iyakataraboneka. Mbere na mbere ingengo y'imari yari yateganyijwe mu bintu byose yararenze. Hanyuma ibijyanye na protokole y'uburyo Papa azakirwa byari byagenewe ko bizatwara miliyoni 1.5 z'amayero. Ubwo ni ukuvuga ibijyanye n'umutekano, ingendo n'ibindi, gusa bivugwa ko byarangiye bitwaye miliyoni 73 z'amayero, asaga miliyari 130 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugira ngo igiciro kiyongere ku buryo rero budasanzwe, byatewe ahanini n'amasoko ya leta n'ibindi leta yaguze hutihuti. Ibyo birimo n'imirimo yakozwe igitaraganya mu gutunganya uburyo Papa azakirwa, ibijyanye n'uburyo abantu kandi bo muri delegation ye bazitabwaho, ingengo y'imari yagiye kandi ikoreshwa ibyo itari igenewe n'ibindi. Hari isoko ryari ryaratanzwe ryo gutunganya umwe mu mihanda Papa yagombaga kandi gukoresha, ngo byari biteganyijwe ko uwo muhanda ugomba kurangira muri Nyakanga 2025, ariko byageze muri Gashyantare utarararangira.
Meya wa Yaounde yahise asinya iteka risaba ko hakongerwa igihe uwo mushinga wari kuzakorerwa, hashyirwaho n'amezi 2 yo kuba warangiye, amafaranga abatangiye gutikira gutyo. Urundi rugero ni urwa zahabu zagombaga kandi gukoreshwa mu guha impano papa. Bivuga ko ku itariki 27 Werurwe umunyamabanga mukuru w'ibiro bya perezida wa Cameroon witwa Ferdinand Ngoingo yasabye ikigo gishinzwe amabuye y'agaciro ko cyamuha ikiro n'inusu bya zahabu izakoreshwa nk'impano. Tariki ya 1 Mata, Minisitiri w'Imari Louis Paul Mutaze yemeje ko iyo zahabu isohoka, ariko hasohoka ikiro kimwe cya zahabu itunganyije ya karat 24, nyuma kandi hongerwaho amagarama 500, ariko bamwe mu bacukuzi bayitanze mu cyimbo cyo kuzatanga imisiro. Usibye rero ayo mafaranga, bivuga ko hari andi mafaranga yakoreshejwe na leta mu kwakira abantu babaringa baturutse imihanda. Bivuga ko hari abantu kandi bafashwe nk'abagiye kwakira papa baturutse muri Gabo, kandi ngo ari abaturage basanzwe b'abanyakamerone aho kuba baturutse mu mahanga. Abo bantu bose barahembwaga kugira ngo rero bigire nk'abanyamahanga. Ikindi ni uko kandi abahoze ari abadiplomate badafite inshingano n'imwe mu buyobozi nabo bakusanyijwe bakishyurirwa amacumbi muri hoteli zikomeye cyane zirimo nka Hilton ndetse na Montfebe i Yaounde, hagakoreshwa amafaranga ya leta. Ibyo byose ngo byakorwaga n'abantu kandi ba hafi ya Perezida Paul Biya muri iki gihugu cya Nigeria. Reka rero tugiye kuri Sheikh Abdul Karim Harerimana, ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Indonesia, ariko yigeze kuba na minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Tugiye kuri Sheikh Abdul Karim Harerimana, nk'uko nabivuze, yigeze kuba minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tunarebere hamwe inkuru yasohotse uyu munsi ku itariki 28 ukwezi kwa 2026. Bagize bati umunsi abacengezi bagaba igitero ku modoka y'abakozi ba Bralirwa. Ivyo uwari minisitiri w'umutekano yabonye. Tariki ya 19 Mutarama mwaka wa 1998 nibwo imodoka yari itwaye abakozi b'uruganda rwenga ibinyobwa bisembuye ndetse bidasembuye Bralirwa yagabweho igitero n'abacengezi ndetse bica abagera kuri 39. Ni igitero kijya gusa n'icyagabwe ku itariki ya 19 Werurwe mwaka wa 1997 ku banyeshuri b'Inyange. Uko bari muri iyi modoka basabwe kubanza kwitandukanya abatutsi n'abahutu bakajya ukwabo, ariko barabyanga bavuga ko bose ari abanyarwanda. Icyo gihe aba bacengezi bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo, barashe amapine y'imodoka irahagarara, binjiramo basaba kandi abatutsi kujya ukwabo n'abahutu ukwabo bakajya ukwabo. Abari muri imodoka bose bavugiye rimwe ko ari abanyarwanda. Abacengezi bahise kandi babamishamo amasasu, banongera kandi babasaba kwitandukanya, ariko igisubizo cyabo gikomeza kuba cya kindi, turi abanyarwanda. Kubera uburakari, abacengezi kandi bahise bamena lisansi kuri bisi yari itwaye abagera kuri 74, bamwe bahiramo abandi barasimbuka bicirwa hanze, mu gihe mbarwa aribo babashije kurokora ubuzima bwabo. Byabereye ahazwi nko mu Gitsimbi muri komine Nyamyumba, ubu mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu, mu gitondo cya kare ubwo abakozi bari mu nzira bajya mu kazi. Ambasaderi w'u Rwanda muri Indonesia Sheikh Abdul Karim Harerimana icyo gihe niwe wari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Mu kiganiro igihe yagarutse kandi byihariye kuri iki gitero n'umwuka cyasize muri Gisenyi icyo gihe, agaragaje ko amakuru icyo gitero yayamenye kiri kuba mu masaha y'igitondo cyo ku itariki ya 19 Mutarama mwaka wa 1998 yabwiwe n'uwari prefet wa Gisenyi. Yakomeje agaragaza ko nyuma yo kumva amasasu avuze, ingabo z'u Rwanda zahise zitabara. Ingabo zahise zibimenyeshwa ziza gutabara kuko na prefet yarahari, niwe wabimenyesheje. Ntangira urugendo rwo kujya gukurikirana uko byagenze, gukurikirana ibiri ukurikireho ndetse no kujya guhumuriza neza abaturage. Mu gihe yari ategereje kugeraho igitero cyabereye, ambasaderi Harerimana yasabye prefet gukorana n'ingabo bakaba kandi bahangana n'icyo gitero. Naramubwiye ngo mukomeze muhangane n'umwanzi, ari nako kandi mutabara abanyarwanda bazize amaherere, nanjye ndi mu nzira ndaje. Yagaragaje ko muri iyo myaka wasangaga ibitero by'abacengezi ari byinshi muri prefecture Ruhengeri, Kigali ngari, Byumba, ndetse hari ubwo byaberaga muri prefecture Gitarama rimwe na rimwe. Ati hari ibyo bateguraga bashaka kandi gukorera muri Kigali, ariko amakuru tukayabona mbere. Ati byaratugoraga kubona amakuru mbere mu by'ukuri. Ati hari ubwo twabibonaga tukabiburizamo, kandi byarabaye inshuro zitari nke, ariko ati hari nubwo bitashokaga.